ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mas daawak at talaga, Maray. Nay, anya ko matipagsiddaawam ngay. Agbibiyag matlat ta damari tu yang ken kabadong. Oray agpada da sa dot. Ay na, Mare, mas daaw ka pailaang mat. Pampanunotek no pangalalaan da iti kan kanenda. Ijay balay, Mare. Iji balayaw? Wen, pasaray dumawat da. Ay, unay matanday ta. Apay, saan da nga umay dumaw-dawat kan ka, Mare? Good morning, Marikwanang. Di mon ituloy ti anyaman nga ibaga, Maray. Awan ti maitad ko kan ka. Urayom mo't amalpas ti baga ka. Ay, awan nga rod. Amokon nga umay ka dumawat kanyak iti kaninyo kanibadong mau. Naglaing kan maray tanapugtuam. Kasano nga amaw? Adan nakaibaga kanyak. Imbaglakit din ta dinamag ka. Ay, kastagayam ti baak. Naungot lang arudan, imot pay. Anya ti kinunam, ulitem man. Panawan ka man laangan dito'y nakadadaan at tersinam. Malugi ka kumangaraw. Uyay, ayan na nga, ginadawat mo amakat ka ni Marikwanan. Awan, jakon agsoble di tersina na. Tapay ngay. Nagsinungbat kami nga raw. Ayun, ay kamutin tuyang. No kastoy nga agdawat ka iti kanain, saan ka makiap-apa tapno ikanda ka? Nagado dita pagdawatan iti makan. Bayamon da di abaak, ag nanayon abaak tanakaim-imaw. Pagdawatan tangarod itan ngay. Nagado dita akaruba, ni Kapitan, ni Maribanang, ni Kwarag. Nagsisingput amin da gita badong, ken kang runaan na, saan daan na imaw. Good morning, paray. Nay, nakaisam ka ngay may dito'y barangay hula. Ay, katuwan mo ta, paray. Naragsaka gaya man nakakita king ka. Paray. Anya man ang insuro di maestrata idi elementarita no ada bisita. Naglaka. Good morning, visitors. Good morning. Please come in. Sumre ka kun pare please sit down. Kasta. Agpabisita kamit unay, pare. Kit bisita mo ngamin na talaga, pare. Ay, anyat maipaikukan ka, bisita. Kastoy ngamin, pare. Nagsikawil ka pa'y. Ay, kituin mo ta. Bisita gayap. Sa bagay Umayak man nagpatulong, pare. Ay, kasla mo kung titulong nga ibagbaga ba? Dumawatak ititulong, tawang ngamin makanmay kanituyang ko, pare. Sabi ko na nga ba? Amok magkait at tulungan nak, pare. Uray, bagas lang, timaitid mo, pare, ayusain. Mala, tulungan ka. Dayta ati kapitan. Kapitan Enteng, the best kapitan. Naragsakmat ni kabadong arimwar dito barangay hall, Kapitan. Inikak gayam iti kanenda kanituyang. Inikam? Una, kinisayak di nakadulin a relief goods. Naglaingan day ta akong parem? Baya mo ta narigat no mabisinan da kani Marituyang. Kasano saan da mabisinan, kat nagsadot damot nga men. Aya! Naglawa di bangkag da. Saan damot akayat amapan mulaan? Day tala agtugtugaw ti aramidan da iti inal daw. Ay, makaungutak ka dagita nga agasawa. Yay! Addan ka nun taba daw. Nangalam nga iti dayta. Ije barangay hula. Adda pa'y pasurot na noodles kan sardinas. Kunaking ka, nalainga ka dumiskartay no makanlaing, tuyang. Sino nga'y tinangtad dayta? Ay, kit ni kumpari nga inting Ay, sus! Nagsingput talaga ni Kapitan. Iso nga ron di bagbagaking ka. Nga uray no sadot ka, basta napuskol day tarupam, agbyag ka. Iso nga ron tapos-puskulak pa'y dayto'y rupak. Apay nga agtrabaho tapay laing ngay, no naglakhamot ti mapandumawat iti tulaw. Angkay, kumita ka DJ balay tatatabadong ka na natuyang. Apay met,
Basta, kumita ka Ay, nimut marituya kan paribadong di nakatugaw iti agdanda. Unang kail, kita amaw, agking-kinuto daw. Ay, imbis ngagtrabaho da. Agkin-kinuta, ter aramidin da. Nagpadadangarod asa daw. Hey, noawan ka ninda, mapanda dumawat kanyak iti barangay hall. Siya kang kail, numalpas ti pa nagpasadak iti tricycle kaw, mapanak adagos iti bangkag kaw. Ay, kasta ati nagagat abaraw. Diyak pa'y ngarod masangon ti agar mang kail. Aguray pa'y lang dagita babalasang Ha? Isudan ti aguray? Kasanungay da ito'y ba daw mabisinak manan? Mabisin ka manay. Kalkalpas ta pailangan ng haldaw. Kasto'y nga raw no awan aramido. Naglaka ak amabisbisain. Ay, sa bagay Tauray siya mabisinak manay. Ay, pagdawatan tanga tamanen iti kanenta. Si kamot ten ita, ti mapandumawat. Tasyak idi na minsan. Ag sinublag tamot Ay, di ka managsirip-sirip di ta marituyang ta nakita kan ngaglemlemang di ta igid di Tersina. Ay, maray. Ay, saan ka nga ikan iti uray anya? Uray anya pa iti aramida. Si kakidimit. Sapay nagpintas kay tangal daw. Ay ikasta ay ha. Wen, maray. Bagbagay mo day tablaws mo asabong-sabungan. Ay, bargin laang da ito'y maray. Ay, bagay ko gayam. Wen, bagay mo tanalabagay na. Nagpintas ka, maray. Ay, agyamanak, maray. Maray. Adda ka di tinapay amabalin mo nga itad kanyak. Di saan mun analako. Kuna, kunkat. Awan maitad ko kan ka tinapay. Kan oray adda, ilakok da jay, saan ko ngay padawat. Kasta. Apay ti ko ng bagay mo day tablaws mo? Ha? Ad-adabe mangit ka? Naa? Ad-adabe makit ka? Baak ka lang agpaisaw? Pweh! Di ta ka man langan! Ay, uray anya ti bagbagam. Saan ka ngay kan? Jakla ko manap-napanan di ta Tersina day ta akwa ng baak. Nay, at damo ni Maribanang di ta balay da. Madama nga agwalwalis di ta paraangan da. Ay, Maribanang! Oh, apay maray. Ay na, naggagat kan maray. Ay, win amaray. Tanay, nagado tinatin nag-abulong. Nay, minula am gayam iti masitas to'y arubayan niyaw. Win maray. Ay na, nagmayat ti sabong dagito'y masitas mo, maray. Nagmayat ko na maray. Wun maray, ada karay, yellow, pink. Ay na, nagmayata kita ay. Ay, aniyan ti mapaspasamak kan ka marituyang. Awan mo ti makitak asabong dagita amasetas. Nagmayat akita ang dagiti sabong na maray. Blooming akasken ka. Siyak ti ibagbagam ablom Kas ka lang arod sabong blooming maray. Ay, thank you maray. Si kamanlat na kaiturod anang ibaga kanyak iti kasta. Siyaklaan ni Kapitan ngay. Ay, pulos, di na naibagbaga kanyak dayta. Saan na nga amo adayawan ti asawa na? Pudnumot blooming kamaray. Kas kalabalasang. Balasang iti away akasamita. Sige maray, agkanta ka taagsalaak. Sige maray. Kastoy Taga-away kaming agdamdami. Ay na, naragsak imbaglakit din Amok mo't basit ti agsala. No pa'y adudat manglalais kada kami. Muston maray, jakon amot ituloy na. Apay ngay, sapay kayat ko pa'y ti agsala. Ay, maray. Ikanak man kidi iti makan.
Imbagla ka nun mikin ni badong ka. Ay katuwan maray. Ay anyat kayat mo aya. Mabalintag pili maray. Umay ka ijay kusina. Taagpili ka ijay no anyat kayat mo. Ay, kasta ati kayat ko maray. Day ti kayat ko maray. Kun day tapay Natangkan bagas? Wan maray. Tawan ngamin bagas mikin ni badong kaw. Kun ngay day tapayan no mabalay. Tinapay, maray. Ay malagip ko maray. Adagayang palaman niya. Pati palaman, dawatampay. Ay katun kasano ngay akanon mi day tinapay no awan palaman na. Ay wan gayam anya. Ay maribanang. Tangay napintas ka ita. Mabalintid umawat iti kapay. Ay wan maray. Day talagayam. Partneram mo na iti asukal. Ay sus, masabat ko ni Kapitan. Nasken asan na makita da ito nakasupot nga inalak di tabalayda. Narikatan. Ay, Marituyang, anya tilam-lamang mo iti likudam. Ay, adaya mo't Kapitan. No, kasla di mo kayat nga ipakita ti ilam-lamang mo. Ay, kwa, Kapitan. Nating ti karga da ito. Napan ko man dinawa di takaruba. Aya? Sigay agawid akaw. Tay-tay pa nga gururay ni badong kaw. Ay, agawid ak mo tanta makakapkapiak. Pakumusta am to ni Paribadong, Unap nga itimpla anak iti kape. Awan nga ruti kape kan asukar. Taapay nga awan. Awan nga rudan. Ayan nga dagiti ginatang mo at tinapay anak kaparabaw ditoy. Kasla magic meten nga imawan. Inted kon kan ni Marituyang. Nagapo dito'y balay? Wan, naging inistorya kami laang. Idi kwan, inted ko mataminan, akayat na. Naawanan talakit nga rod. Ay, addan samot puli ni Marituyang abudol-budol. Ay, talaga budol-budol ti puli na dahi ako marim. Sumit lagayam nga idinasabat ka. Kasla da ilam-lamang na asupot. Inala nagayam dito balay. Saan mo ten arumrumwar di tabalay da ni Marituyang? Ay kat nawadwad siguro ati makanda iso akasta. Ay, agasemmet ngamin dya inala ni Marituyang amakmakan ije balay me. Ay, adu aya. Ay, adu Katapay nga intulok mau. Binudol nak nga rod. Iso kat adyak kayat nga umasidag kanyak ni Marituyang. Tanapigsa ti budol na. Nay, Angkail, nakapanimid kamot dito'y kusina yaw. At dansamot parikot mau. Kayat ko tiyag kape, ngam na ibus mo ti kape kan asukar mi. Naibaos? Umayak kumapay makikape. Ay, inyawid ni Nanam Atuyang. Nagmayat mo tan tibiyagdan. Mangandalat ta nga uray sandamot nga agtrabahaw. Tadumaw dawat dalangan iti kananda. Makadlawa kon. Idi pa nga ibagbagakan ka dahi tangkail. Apay nga itala nga makadlaw ka. Ay, saan dan na makadawat kanyak? Rumbang lang saan. Maruam dan Sandang agtrabahaw. Dumaw dawat dalangan Ay, mabisinak manay. Apay da ito'y amarikirik na kaya. Agpada talaang Uray kalkalpas ko adangan. Mabisinak rata. Ay, si kamutan ti mapandumawat iti kanunta. Siyaklatan ti babaun ma. Wain, kitsak ba kami na talaga? Imbaga kayasi ka. Nakita ka na pan ni Kapitan di ta barangay haul. Mapankan taadapay. Wain, winain. Sambutan ti kaadana di ta barangay hall. Nagkunangawan ni Parinteng. Kaya nakita kasi mark dito barangay hall. Apayaya nga ipapilit mo. Ay, aglamlam mga ang. Nakita, managlamang. Kaya makitkitak na itaulo na. Madali talikod tila misaan. Naglatak niya kalbo at tuktok na. Itay. Ay, ayun. Ay, unay mo't ni Kapitanon.
Di na amo talaga ti aglemang. Paray, nakita kan. Saan ka ngaglamay? Anya ti insuro na dyan maestrata idi paray, no da sumbrat a bisita. Ay, please get out! Na, saan mo takas na ti malagip ko nga insuro na? Ay, rumarkan. Saan ako nga agpabudol ka? Ay, unay kamutin paray. Umayak laang mo't dumawat iti kanan mi kanituyang ko Ay, rumarkan. Sakbay ama ibos ti pasensyak. Sursuruan nyo ti agtrabaho. Saan aday ta dumawdawat ter aramidin nyo? Nay, paray, kung tanak sa amin tay. Wala! Ha, Maruam kayon ka ni Marituyang a dumanawat. ay, rumwarak man langay. Di mo amo ti mang bisita. Maray, nakitam ka di alimabas da Marituyang kan pari badong dito'y tersenam. Wan, Mare. Tinaulan ida di asok. Tanasip ngat payla ang ngamlimabas da. Papananda nga ta. Mapanda ka no agmula, ijay bangkag da. Ay kat nasaya at nung kasta. Nakaamiris dan. Wen taawanan ti pagdawatan da. Apay, di mo matanik-ikan ida. Ay, saanen, Mare. Nasken asursurwen dati agtrabaho. Tapno saan aday talatan agdaw-dawat ti aramiden da. Sa bagay, no kanayon mo ida nga ikan, isurusurum la ida nga agbalen asa daw. Ay na, tatabadong ken na natoyang. Agtrabaho kayo tapno saan laday taagdaw-dawat iti kaninyo tar aramiden nyo. Agbain kayo mat. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kay, iting kay panagdengay.